Mizo Story Writing Competition 2020 sponsor to the so Candle in Preschool and Daycare. Preschool ayan kum di atanga kum nga daycare ayan kum khale chan bi atangin alu thaini. This one music in chal tang dor kon. Musical instrument and sound system from takazorna niya. Ocean le all tan installment in an petairinga sound le light hot door an ring boke. Team race industry vibe kon. Team race industry vibe kon chuan kum som chuang experience ne mek zerin heng ti himoi takin an siam theiringe false ceiling, electrical wiring, kitchen cabinet, partition le thil dang dang te an siam thei bokani. Mizo Story Writing Competition hian ziak mi tea nasatekin chona apedon nin ka ria alomom ka ti khop mai thon thu hi chu ka zina re ve to khop maya mi riat lem lovin kumsom pathum kumsom pali kani lai poin kalo ziak ve nual to ni tuna ka thon thu toy ji hi chu han zina chan em pokanai shan lem lova lungkoi zong ni tura ka siat angin ka ziak ve mop mop ani ber mai a thon thu toy chungchanga emo tuna kanin elna tur chungchanga emo hi chuan soi tur sanpa kanei lutuk lem lova amai ro chu thu kan zia kani chuam uluk takin mizo tong te mangilati hi keina ka ngai dan le katum dan ani a chu wanga hein elna po hian ron zung lut ve chu kani Mizo Story Writing Competition ka mudan chu hetiang hi ani zo na thak u naw te mun sang sang ami thule hlala ma tui mi te mani talent phau chua ngai na silau te tam he competition in bar sai hi tha ka ti tak zet ani thon thu zia khi kumsan ni pakwa changa chan kha ka ni a ma se chu tiangin inti siang na hianin kala til ngai lawa keima kalung len chang chiara ta na ka zia me ani china chuwangin thon thu zia khi ka tui china ka le khazir ai ma po hyang ka da poi mo chin chuan kumin Valentine's Day puala annem bia thu in hlansia ka khan FM zo oina puat saya khanin pathian khongai na zara loman pakhat na te kala ve hlau meya chuta tang chuan thon thu a hyang ka tui thar em a YouTube channel lama te po ka chan pa thon thu phwa te ka char ve china chuwang chuanin mani ponziak ve la chang ati te kala ngai tua lai takin he competition in ron bua sai hi aro pui ka ti tak zeta he competition na tan hianin ka imbua sai ve na sal he ani ka story zia ka ron thelu chan chu hetiang hi ania pakhat na chuanin kan mizo thuam hno hi kan thuam hno kan imbel hi abikin mei chetan kan ti ange kan ni tin thuam kan imbel hi kan nun choi tu le kan mi zia phaulang tu ani sia in kan thuam hno te hi taksa lang tlem lutuk taksa lang tlem thei ang ber kan imbel hi apoi mo ka ti em a taksa lang tam lutuk thom hno kan inbel hianin mi ten min ngai sangi monal binti emo kan ti fau china ma se hi ani lawani kan hnung lama hian mi ten eng angin nge min soi chin kan shelawa mi te musit na kan don na mai ania chu mai ba ka kan taksa lang tam lutuk thom hno kan inbel chuan mi pa te hianin min lau itin mi patam tak nan rem chang lak na thatak ani awangin kan thuam hno hi kan uluk fau tur ani he kan thuam hno in bela wang hian pong swal tam tak a thleng chin ti ka tar lang du boka chuan a pahnih na chuan rai ra wangin ti ka zia chan taka hi kan soyanga mizo kan ni emo namdang po ni se rai he fasha te
nun hi tu man kan va hriat pui lawa ataka kan va tem ve te ani lo chuan fasha te nun hi hriat thiam a har em thina mi tam takin an hmusita nu le patam tak ten an fa te nula tlangwal in hmanga em te an pawh thenna a chan fo po hi fasha nun hi pakhata chuan ani fo thina fasha an ni awang hian an nun hi va kholo viau tur le va sual viau tur a hian kan ngai ngot thina ma se ani bik lawani fasha tam tak hi enkol tu nei lo ma se an nun hi a chuan om ka ti em thina mi hausa tam tak ma ni fa te control in ti hle si ma se an fa te an nun va hriat pui tak tak si lo an pon lam nun va hriat pui tak tak si lo tam tak an oma chung te chuan an fa te nun hi fasha nun nen hian te khin ve chin sila eng angin nge he tiang din hmuna hian an ding nang kan fa te hi thi san ta ila tiang din hmuna hian an ding ve thei reng ani ti shereng chungin fasha te hi musit lavin enge kan thei to pa chhom dol kan tum hi a tha ka ti a chuanin fasha an ni wang hianin nu le pa te hianin kan fa te hi in nei tir kan pa lo ringot zeli apoi ka ti tak zeta chu wang chuanin kan fa te chu anin hmangai ni chuan fasha an ni emo ni lo emo in nei tir hi apoi mo ka ti em bok ani chuan pathum na chuanin I kan in leng te kan ti ange mizo chuan in leng kom kan thiama kan ti te du ange hei in leng te a chia tha in kan lo nei thina miri thei fa emo mi house fa emo lo len hianin en shan bik te kan lo nei fo thina heng hi ching tam lo a tha a mizo na thlak u nau te tlom ngai na hlu kan tlom ngai na te kan in lung rual na te sem dam abil thi kan ti na te hianin heng kan mizo in leng te hi an tel fe kan di chu wang chuanin an hausa emo an ri thei emo an khat feka kan mizo mei chia tin kan en hi apoi mo ka ti em ani chuan apalina chuanin kan mizo mi pa te chungchang hi soive lo ka du a chuta chuan kan mizo mi pa te pon kan mizo mei chia te kan hum hal hi apoi mo ka ti em a eng ang pon lo in thuamin lo an nun lo kho lo chin ma se nam dang te na an musi tu khop le an za lo na tu khop hianin voi khat ma hi chong kam in emo a chei in emo kut tho po in kan fiam tur ani lo ti hi heng hi kar thon thuron story chungchang a hianin I history competition in bua sai hi kalom em a ke ma ni mir thei tak tak te ma ni talen hai chhuwa na chang shilo le phau chhuwa dan kong shilo te tan hianin a changkai na poi mo em a chu wang chan he competition hi ka zel turin ka du tak me ani e kalome Kaming chu Emmanuel V Lalfroi Zela ani a West Side so khoa a piang le Salian kani Mizo story writing competition ka mu dan chu hetianga khavel puma zo fa te tel thei na Mizo story writing competition buat sai ani hi tra ka ti hle a tin chu ba ka chuan story zia chak na nei ngai lo te po in zia chak na an nei pha hi a hlu ka ti bok thon thu ka zia tan kum chu kum sang ni le pasari kum som panga kani kum kha ni a ma se thon thu hi ka zia tam lem lo wa mi chiar thei tur po in ka phau lang ngai lem lo tuna ka thon thu zia ka ron the ru ka zia chan chu mangai ne hi nuam le hlim om ringot ni lo vin hreom na le tor na rap thak tak po a hlen thei ani ti le thil reng hi alan angot ani vek kher lo ti hi ron ti ran katumani story writing competition chungchanga ka soi le du chu hetianga story writing competition buat sai hi atha katia ti thunzom zel ni se kadua achan chu than thu ziak mi tam tak zofa te zinga hian an oma chu mi te chu an ti phurin chak le zualna a hlen donin ka hria ani kalome Melham Realty International Mizo Story Writing Competition both say two organizing committee members jang tin sa wain si bai ka bu ka cheu atianga jiak mi te le an than thu zia te
choi sana choi moi du na le an theina le an thiam te khavel hriada phau chhuwa du na thin lung puwa international level in ti siak na in bo sei hi thin lung takin lom thu kan soya ti chuan ziak mi te point hek in ti siak na tha mang hian an theina le an thiam na te khavel hriata ron phau chuak deuh sela ti hi kadu thu samani ti chuan sang hi le pathum atang khan ke chuan thon thu hi ka lo ziak to a ti chuan tuna hian he in ti siak na om don ti ka hriat hian ke ma thon thu zia chak na phur na le du na thin dung he in ti siak na hian min chau tho le sakin ke po he in ti siak na tha be tur hian ming karon pek lo ve pha ta ni ti chuan ka thon thuron thelu tum hi sang ni le song panga dei to a ka thin lunga om to ka ril ruwa ka lo ri ruang to kha nia zia ka ro chuan ka la da chuak lo ni ma sela he in ti siak na tura ta na hian thelu tura kan du ta ka wangin le ka bu sang mi ziak te chiar komin research base thon thu ni turin kan bo se ya hetianga research base mani lung le na zong ni lo research base sa thon thu zia hi ke po ke ma chuan ka voi khat zia na tu ni chawangin ka puitlin thei ni chuan lo man ka dong ema dong loima ke chuan ka hlo tlin na ka ngai chawangin he thon thu zia chan ber po hi ke ma le ke ma pen khat ta la ma ka chon thei na na ka ti wang ni ti chuan he international Mizo story writing competition bua sei chung changa hian lom thu sei na tur tam takomin ka hria a bua sei tu te bua sei na real ru ziak mi te choi san du na te Mizo literature ti ma son du na thin dung in nei te hi ziak mi te tan chuan thil lomom takani nang ma ni yang hi lo chuak deuh sela kan dua tim Mizo thon thu mai ni lo Mizo drama te mo Mizo hla poetry kan ti te thleng puwa international level huwa pa in ti siak na bua sei zel thei tur point nang mani po real rule in bua sei ulang kan dua ti chuan he in ti siak na bik tura po hiam aziak tu song te du sakna ka hlana mani thiam ang le mani thei ang zon a kan thei top kan chuaka loman kan dong mo dong lo mo he competition hlotlin na chu ni ti hria in ti siak tur zinga a thaber a thlang tu a en dik tu te na an thlan kan ni lo ni point ke mania ma son pha nan hmang theu turin he competition a tel zong te du sakna ka hlan bok cheu ni ka lo me thả cái thì khóc này diệt tôi là chia tôi tên con khát tới là mà son nan char varin cái vậy khát gì na anh ấy dâu pha trả lại rồi thế chỉ là nó thiêm nó thăng chầu dễ linh à thà rồi do ngầm dâu trong hộp sạc nó ăn hông đàn đấy mi dâu trong rau rau à bộ mi dâu trong thì hộp sạc nó làm ai à làm ở sâm dâu là sấy ở sâm dâu kia à thà lâu giờ lần tiệt mi dâu mấy chia tênมันต้องปัสสาวะในทิ้นนัชันเดมิโซมีป่าได้ดินหุ่นสาขรองบอลตัวเต้นริมตักเลยหาตะกะทาราบมังในตักเนี่ยในรองบอลอายะเดี๋ยวการในรองบอลเลยจะอมนักอร์มังอันต่ำต่อเสียลันตีร์รำช่วยตัวเต้นรำมันช่วยดานะมีปุยเต้นมีปุยเตฟินตัวเสียลันตีร์เปลี่ยนปุ่นนักงะมากันซ่อนเราเสียเลยไม่หลักนักสัตว์ตัวเสียลันตีร์มิโซทลายรัวเลยขัดเทียมเลยเจอนักสร้างเทียมนั่นไหนเต้นสุรการนาเลคอมพานีนาเรื่องตินซอนแล้วก็อันเทียมนั่นแหละเจอนะเชียนนะมังอ่ะกุดนัทก็รำมาสอนนัดเล่นเทเจียลันตีร์เรื่องตัวเต้นประเทียนทูและประเทียนทิลตุ่มกันเชียแต่ปอยหมอเสียลันตีร์เตอันนี้เฮทิลทัดกันนี้อินเอลนัดเทียงลิมอันนี้บ้ากะมุนตินรำตินมันรังอมเจ้าฟ้าเตอินสีคอมเนี่ยอินปุ่มขันตัวรำมันจังกายเลยราบิปอยหมอตักนี่อินก็เสียที่เซลตากาปอกง่ายวิววันนี้ก็ลองไหมwriter te promote du na in nei tra ka tia akal phung po hi tra ka ti tu fara te ka ji nei chu sang ni panga vel tang khan ani ve to amro chu ka regular lem lowa tia regular de le ka ji tan taki chu sang ni som pathum chho bor vel tang khan ni ome ka stories ya karon thelu chan ber chu tun lai stories ya tu tam
ziak tu kan tam to le me amaro chu man lai kan society le culture ang han pholan na chi kha atam lu tuk to lova tuna kron zia po hi fang machol throi ti ania hei po hi mutur atam vio lowa la tak pakhatai ro chu kan ria hetiang hi ni wangin thang thar jok te hian man lai thil le kan pi le pu te nun dan te hi kan ri to lo we me chumi inzir tir na pa te le kan writer te le mi thiam jok te han so phura han so chhuat han shim hian ka duwa chumi wang chuan he story hi karun ziaka tin he story hian ko veleng thian mu ve shim se tin karun the lut bukani story mo competition chungchang bi kai chuan soiture mem ka nei lova amaro chu writer te promote du na thinlung kan put sa buka he competition a top 3 amo thuziak thabik ang hi chu zirlai bu hiala te po tel thei turang hian mal la ta ila bota emo expert ne na emo te han the lutila tiang chuan selection board lama te po the lut taila ti chuan zirtla ka lo ding at pe chuan tu na kan lo man ai hlut tak khiani dona writer te promo na thatak bolo ni ngal bok don ni kalome Mizo story writing competition hi athaka te emema Mizo thon thu ngai lut na chang kan hriat pha chu mai baga Mizo tong ho sakna kan hriat thiam pha tuna Mizo story writing competition in boss hi thaka te emema ni thon thu ga zia tan hi class 7 atang tana chuan class 7 atang class 10 thleng bo hanga zia ka ma se class 11 science ka lang nu le BDS ka zia tak nu kan cho san ta wanga chuan lockdown vel wang yan hun dem chang om hlawa ka zia chun chom la ta ni ye ka story ka ron thelu chan ni thon thu ngai nom entil na hi kang ka chia da chen ne chu tiang zong po chong ka ron zia ka chu mai ba ga mi zo chong mai na chang kan sia zul thainan le mi zo chong ho sakna ka thu zia po ron ta lang ka tum na se em bo ga ni chu mai ba ga sir tir nai ang lam hoi zong ang ka ron zia po ga ni tiang comparison Mizo story writing comparison hi nei fo chi ni ka sia ti fo chi ni ka sia tu na story writing comparison boss sei bo hi thagat em ma ti fo chi ni ka sia ka lo ha ama sabira chuan Mizo story writing competition ka hmu dan chu changmi te talent pho chhuana thatak ani in ka sha writer hotling tak ni tum te tan pun pc na le engineer thatak pe tu ni in ka sha acha ka ti khop mai thon thu zia hi media school kan kalai kan teacher tin no panglam thon thu te min zia tir ve china chudarang chuanin ka phura thon thu zia te nom ko ti chho chan em tun thlengin kala ban san lo ni tuna ka story ron thelu hi atak tak a thleng ka chanu thil ton chan chin ania a thil ton te ka sha thiam pui zia ka ti lan na pakhat ania an story lung chat thak tak hi ama chau ni la po mitam tak kina an ton ve nge karenga chel taka tura ka fui pa na ni e story writing competition in bo sa hi kalom ema phurna na sa tak min pe a mitam takin an thin lunga thuam te le an ve zong te in hong taka an puan chwa thena ninge ka be se ya he competition hi cha ka ti khop mai Mizo story writing competition in hudan te na in zona pakhat na kha Mizo story writing competition hi acha ka ti ma za mi tam tak te an talen pho chho na ni me ba ka amma ni experience na ni ani a chon heng competition hi ti le che zel chi apo ko nga ya chon hetiang Mizo in an ron chop chhuak hi cha ka ti bo ka ni thotu hi ka zia na hi alarai lowa chume ba ka experience po ka nei lowa chon ka thon thu zia te hi pathum bo vel cha nya chon thon thu hi sang ni som pasari tanga ka ziak cha tana chon ka zia tan na hi po hi alarai lo pathum bo vel cha ka ziak hre ni ka story zia chan chu kanu hi mi te ain arau pui lawa mai ro chu ka thi keima chuan nurau pui mi ten anga ma an ngai lo kal pel me ha kai chuan keima ta na ahun le tha senga kadam kho chhuana na ai tur min petu ani awang in kanu hi kangai sang ma chu wang in nu te hi an hlut awang in num hangai na ti ka ron ziak ani thildang competition chungchang he chuan sha thi ka nei lo chuan
he competition bi ka he chuan soidu tlem kar nei chu writing competition rualin a chiar sak tu te an la awangin chiar tu te competition po hi siam tel ve ngal se ti hi tha ka tia chuan chu ani deuh ber mai kalome ole Mizo writing competition hi ziak mi te ma khuwa alo zau zel theina tura ta na thil tangkai le poimo ber te jinga pakhat ani in ka ria kangai lu in acha kati em ani thon thu hi sang ni som patni kuma tanga ziak ve tan kha kani a nula le tlangwal mi pa le mai chia tein kara mangai na hi mishingin anun kong azo chau zel na a chel na konga te fin na konga te khuarel riat thiam thei na konga te chak na konga te do thei na konga te khongai na konga te ram riat na konga te a min zir tir tu ni tura pathiani na mishing thin lunga ada ani a hei hi kangai lu a kangai lut em awangin zia chan bera kanai ani he Mizo writing competition chungchanga hian soido pakat kanai chu he tiang taka ziak mi te mangai tu ziak mi te kong min sia sak du'a kong min hai kuak sak du tu mi tha le mirem ria ziak mi te na kan nei hi alom omin an chunga hian bat tam tak kan nei ani ti hi toite aka saidu ani kalome Kaming chu bilarem tluangi ani a khozo veng thar om kan ni Mizo writing competition hi a tha ka te me mani a chan chu ziak mi tam tak in phum ru te le thu le hlalama tui mi te tan phur na le ma son na ra bi tha tak ani awangin kano panlai kumsom vel kan ya chang dei to in skola te thon thu ka jak ve china min char chha sak ve china nuam ka ti zong ta kan ya ka jak ve chin ani ro chu ti chha vek ero ani lem lo ka story za hi mi pakhat tal tan mal somna ni ve be sein hun chep takara karon jak chhuak ve thei shama vela hian engkong po van toina tam tak tok le din hun khir tak tak tok te anom thin chung te chuan mani nun ti chian an hmang mai lova chaknan le pathian mu na man ro tan an lo man hi ka du em china sumi lam hoya jak chu kani kalome khati zong kha tun chu kan ti chwa thei te chu an ni a first international Mizo story writing competition 2020 thir tu zong zong te in zawai mangcha chai tui ve ko le